I nemojte mi u lice gurat mobitel. Ako ćemo tako... Lijepo vas molim da Nemojte me dirat. nemojte mi ulaziti u intimni prostor. Do koliko je intimni prostor? Dok god moja ruka seže. Dobro. Možda smo zato došli legitimirati da Dinida može ući bez ikakve... Naravno da ga štite, štiti ga policija. Doktora Ivo. Gdje vam je broj značke? Upozoravam da ne narušavate javni red. Ja ne narušavam. On narušava naš život. Galamom narušava. Dobro, okej. Jutro, gospodine Sanader. Hoćete opet šušati jutra, jedno sat vremena dok novinari ne odu da vas slikaju na izbor. Lopove, lopove. Ja sam ne vidim. Lopov! Tako da ga niko ne vidi kod tako da prevesla novina. Morate poznavati Bibliju da biste znali što je. Jako dobro znamo, zato smo i došli do vas. Jel vi nešto znate? Evo, pozivam vas na piće. Di? Evo tu pred kafić gdje inače sjedite i vi i ja. Aha. A tko još dolazi na piće? A vi i ja. Čekamo gospodine Sanader. A gdje nam je doktor Ivo? Da ga dočekamo. Pa hoćemo, sad ćemo. Ajde se deri malo. Evo ga! Opa, ništa od Mercedesa, onog luksuznog. Evo vam slike, gospodine. Sad je kakvi Mercedes? Zeleno je! Zeleno je! Crveno! Gdje pojiti da ga kazni? Zeleno je, Sanader, zeleno je! Za Sanadera crveno uvijek! Dajte, makni odavde, ne vidim. Još uvijek je zeleno. Čovjek kad je pokojan, on se smije kad je... Još uvijek je zeleno. Vidimo se uskoro. Vam sudi. Evo nas, pozvali su nas na kavu. Gospodin Polančić, Je, izvolite. prijatelj doktora Ive. Ljudi, najko može mene posuditi, ja ne znam fotografirati. Imate vi možda da ja to pofotografiram, gospodine? Nemaš ti neku pametni posao u životu, a? Jel da? Ne imamo pametni Izdrži. posao, nas plaćaju za ovo, kako? Nas Da. financiraju za ovo. Mi nismo pro bono. Ne. Gospodin, hoćete malo Gospođo, hoćete malo lice pokazati? Ne, pozirajte. Dajte malo da vas budu da vidimo lice. Ja sam slobodno, gospodine, ja nemam sad A gospodin, a tu? Ja. slika. Evo, ja vas podstam. Naravno, svi odsudno. Vjerovat u Boga. Nego da ne trebate uzimati siromašnjima zaloga i Za glavu pamet. I kako se osjećate ovako nemoćni? Da, jel da? Zabavljate nas i dobro. Jel da? Vjerujte, vjerujte da ćemo se vidjeti opet. Gleda kada i vas gledaju. Vas, nas dođete bliže, vi ste mi najsimpatičnija. Sve ja vas fotografiram. Hoćete sve zajedno jednu fotografiju. Dale, zato što ne naplaćujemo skupo ovo što radi. To ne kuhate doma ručak. Vama su džepovi puni. Ja radim pošteno. Za razliku od vas. Radite ne bili on se. Gledaj, samo vam je ispao ružna. Ružna stara baba. Ja sam ružna stara baba. Ali imam morala, A ovo je mali kreten. ja Pa da. sam ukrala Nije od se ljudi. ko kreten. Pa da, a kreten će vas pratiti cijeli život sad. Još samo da velite ime i prezime za javnost. Samo glas vašu kraljicu, pa tako izgledam. Ajde, sad je dosta. Ja sam bio na velikim funkcijama u Hrvatskoj. Ali vidite Ne, kako vi izgleda. pomažete, a isto Radite malo na kupite sebi. svoju promiju. Malo radite na sebi. Sve što nam mene da radim. Evo vidi, ova još uvijek plaća ružna. Svi mali. Hm? Seri, nemoj da... Koliko je tvojim džepovima iz državnog proračuna otišlo? Koliko je na tvoj račun? Kulture, gospodine. Evo, kad... Ovaj kretan da mi Pa da. Vi su... Pametni su oni koji imaju brdo novaca ukradenih iz državnog proračuna. Da drugo i nisi nego da tu stojiš.
Pa naravno, da vas pratim. Baš sam obožavatelj. Gospodine, vi ste definicija kretenizma. Evo, prijatelji vas napuštaju, sram ih je, šta imate za reći? Poješće ga mrak, jako lijepo. U kom članku zakona to piše? Mi smo vas slikali i I? podit ćemo tuga protiv vas. Uuu. Irat ćemo vas i dobit će sve. Prekršajnu ili kaznenu? Kazneno, ide 3 godine u zatvoru poznatog odvjetnika. Neki novi zakon, Biće? Da, pa bit će jako zanimljiva rasprava. Moram priznat da se veselim tom susretu. Bilo je ugodno družiti s vama. Pravomoćne presude se neće. Gospođa se skrivala, kad sam njih potkao, ja radim za nju, što radim svoj posao. Dosta. Za danas je dosta. Ugodan nastavak dana.